akomeza kuba ku musaraba aragenda ashaka imva nk'umukire yari yaraguze kera yari imva ye bwite y'abakire arayibuka Bibiliya irambwira ngo aramanuka. The Bible says he descended. Ikintu cya gatatu gitangaje, the third thing that is so marvelous, nuko uwo munsi kwa Pilato on that day at Pilate hariho jambo, there was a jam, hari urujya n'uruza rutahaga, there was a commotion. Uwo mugoroba on that evening Yosefu Aramatayo Joseph from Matthew bahoraga babyibuka, barabizi ko Imana igiye kugirira neza, barabizi ko Imana izagutabara, n'icyo Imana yabivuze harabo bisangije bori bajya babyibagirwa, bo barabizirikana, bo babitindaho. Kubona Pilato, to come to see Pilate, Yohana ntiyajya kubona appointment. John could not have an appointment. Kuko ari protocol, for there was a wagomba kusaba rendezvous, you had to get an appointment. bakaguha umunsi n'isa, they could give you a time and nakana ngo wari wowe wahitaga mu munsi. Ko Pilato yari umutegeko w'abaroma, yari arinzwe, yari guverineri, yari yubashwe, yari ategetse igihugu. He was a custodian of the nation. Kutaheze mumva, tugushimiye ko wicaye iburyo bwa Data, sit on the right hand tugushimiye umurimo wako. We thank you for the great accomplishment, kuko ibyo ari byo byiringiro byacu, for that is our hope, aricyo gishika mutima, and it is the strength, arizo mbaraga zabera, is the power of the n'ibyiringiro y'ukuri muzima, and the hope that you are alive. tugushize hejuru, we lift you up, tuguhaye ikaze, we welcome you. wongera uvugane natwe. Again you speak to us. mwaminisha izo biganza byo nk'igikoresho, I commit to yourself in hands as a tool. unkoresha uko ushaka, Use me according, uvugane n'uwo buri muntu wese waje hano, speak to everyone here. ubwo bahabwa umugisha mabwa As they umugisha. are blessed, you bless me, Lord. Data ndasenze ngo icyubero gikomeze kubica, Father, I pray that magaritse gukora kose kutari ukwawe muri iyi stop all of the workings that is not yours. magaritse imbaraga zose And I stop all of the power zisobanura uko bidakwiriye that ijambo explain ryawe, it not according to your word. zibuza amatwi akwiriye kumva. Stop the ears to hear not. Mwami ndasenze ngo wikorere, I pray, Lord, that you are. ndatangaza kubaho kwawe And I proclaim mu izina rya Yesu. in the name of Jesus. Ndahagarika imikorere I y'umwijima, stop the working of the dark. ndatangaza kubaho kwawe. I declare Urakoze your presence. Yesu, Thank you, Jesus. urakoze Mwuka Wera, Thank you, Holy Spirit. urakoze Mana Thank yanjye, you, God, my nguhaye icyubahiro. I give you Mwuka glory. Wera nguhaye kontrole ya Holy byose, Spirit, take control. mu izina rikomeye In kandi the riruta mighty yandi, name of Jesus iry'umwami Christ, n'umukiza of wacu the Yesu. Lord and Savior. Amashyi ni wowe It's tuyakomeye, you alone we give. mu izina rya Yesu Kristo umwami In the n'umukiza name of Jesus turasenga. Christ our Lord. Amen, amen. Amen. Munyemerere twicare mu kubaho kw'Imana, Be seated in His presence. munyemerere mukomere worship team amashyi. Clap for the worship team. Nukuri worship team murasa neza cyane. You look beautiful. Worship team. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tunezerewe Imana, We are happy for the Lord. tumaze iminsi 14 turi hano dusenga, It's been 14 days in prayer and fasting. turashima kuri abo bayibayemo. And we thank for those who participated in it. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Bibiliya avuga ngo yemwe abashaka Uwiteka, For the Bible says, abibutsa to those Uwiteka who call ntimukamuhwemere, upon God, don't tie with him. kugeza igihe azahindurira Yerusalemu ishimwe. When Jerusalem becomes glory, Turacyatege dufite amatsiko yo kubona we Yerusalemu are ibishimwe. curious to see Jerusalem changing. Amen. Amen. Tunezerewe Imana uyu munsi We are happy for the Lord. ni Pasika. It's Easter. Umuyobozi wa gahunda arayisobanuye Pasika. The moderator spoke on it. Hari iminsi mikuru myinshi twizihiza, There are many festivals we celebrate. ariko Pasika Yet for Easter, ni umunsi mukuru ukwiriye kwizihizwa. it's a great day to be celebrated. Hari iminsi mikuru, hari amasabukuru yacu, hari There are many festivals, our birthdays. ariko Pasika Yet for Easter, iri mu minsi mikuru irindwi kandi banziriza iyindi mu minsi mikuru y'Uwiteka. among the 7 festivals and the 7 feasts of the Lord. Muri Bibiliya hari iminsi mikuru irindwi In the y'Uwiteka, Bible we have 7 feasts. ariko yose uko ari irindwi Yet the 7, ibanzirizwa na Pasika. it is Easter that comes first. Kuri twebwe For us, Pasika ifite ubusobanuro bwihariye. Easter has a special meaning. Pasika Easter. ndayivugaho I want to speak on it mu kanya katarambiranye. shortly.
ndashaka kuganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo imbaraga z'igitangaza z'umuzuko w'umwami wacu Yesu. I want to speak on a title which says the power of imbaraga resurrection. z'igitangaza nyuma y'uyu muzuko. There is a miraculous power of resurrection. Abakomeye bose bavuzwe ku mateka y'isi. All of the great men spoken in history. Intwari zikomeye zapfuye na nimwe yazutse uretse Yesu. The renowned heroes who died but except abagize amazina akomeye na undi wagiye mumva ngo ayisohoke. And the famous one except the one who died. Uretse umwe wenyine. Except the one witwa Yesu. Named Jesus. Umwana w'Imana. Son of God. Niyo mpamvu afite umwanya wihariye mu myizerere yacu. That's why he has a special. Niyo wenyine imva ye irangaye kugeza uyu munsi. He is the only one whose grave is open. Niwe wavuganye na Yohana. He's the one who spoke to John. Aravuga ngo wa mbere ndetse wa nyuma. The first and the last. Wari warapfuye none akaba ari muzima. The one who was dead and is alive. Aravuze ngo ugende ubwira amatora. He said, "Go to speak to the uwo niwe twizihiza umuzuko we. The one who celebrate the resurrection. Ari byo byiringiro byo kubaho kwacu. The hope of our living. Uyu ni umunsi ku mutima wanjye. Today my heart. Ma agaciro kurusha ibindi byose. I value him most than other things. Ubundi uyu munsi utaza kubaho. So had this day never existed, najya kuririmba ya ndirimbo yaba we would have sung there as a song. Pardon, iyo turirimba turabimenya. Avuga ngo iyo tutavukira ku ngoma y'umwami. Had we not been born on the reign of Jesus. Kuvuka kwa Yesu byari byiza. So the birth of Jesus was wonderful. Kubwiriza bya Yesu byari byiza. His preaching was awesome. Ndetse n'igitambo yatanze ku musaraba byari byiza. And his sacrifice on the cross was ariko ibi byose iyo bidasozanywa n'umuzuko. But had it not ended with the ibyiringiro byacu naho biba bihagaze. Our hope would be in despair. Sinzi bahari umuntu nyuma. I don't know whether ibyakozwe byose maze iminsi mvuga. Whatever that has been done. Iyo hataboneka iki gitondo cy'umunsi wa gatatu mumva. ibyiringiro byacu naho biba bihagaze. Our hope would be baseless. Iyo niyo Pasika. That is Easter. Ndashaka gusoma imirongo. I want to read some scripture. Ikigeragezo gikomeye. I have this cy'imirongo y'ingenzi. For the key verses. Mwuka wera mfashe. Ngiye gutema amfashe. Matayo 27. Matthew 27. Unsomere umurongo wa 57. Read from 57. Umanuke. Matayo 27:57. Jambo ry'Imana riragira riti nuko nimugoroba haza umuntu w'umutunzi wo muri Arimataya witwaga Yosefu kandi nawe yari umwigishwa wa Yesu. Uwo ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, maze Pilato ategeka ko bayimuha. Yosefu ajyana intumbi ayizingira mu mwenda w'igitare wera, ayishyira mu mva y'eshya. Iyo yakorogoshoye mu rutare abirindurira igitare ku munwa w'imva aragenda. Mariya Magdalena na Mariya wundi bari bahari bicaye berekeye imva. Nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga uwo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato. Baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wa mubeshyi akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa 3 kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta kwa mbere. Pilato arababwira ati, ngaba barinzi, nimugende mukirindishe uko mubizi. Nabo baragenda barindisha igituro, baho mu bushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro, babushyiraho ikimenyetso abarinzi bahari. Igice gikurikiyeho 28 umurongo wa mbere. Next chapter 28 verse 1. Nuko umunsi w'isabato ushize
kuwa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi babonye bagira ubwoba bahinda imishyitsi basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yararyamye. Nimugende vuba mubwira abigishwa be yuko yazutse kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Bava mu gituro vuba. Nushaka kugarukiraho. You may stop from there. Musomere abakorino ba mbere 1 Corinthians ibice 15. chapter 15. Uransomera umurongo wa 13 uramanuka. Read from 13 onward. Abakorino ba mbere 15 duhereye ku murongo wa 13. Cyangwa usomere 17. You read from 17. Umurongo wa 17. Kandi niba Kristo atazutse, kandi nimba Kristo And atazutse, if Christ has not been raised, kwizera kwanyu ntikugira umumaro. kwizera kwanyu nta mumaro your gufite. faith is futile. Ahubwo muracyari mu byaha byanyu. You are still in your sins. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Abasinziriye muri Kristo Then bararimbutse. those also who have fallen asleep in Christ are lost. Niba muri ubu bugingo Kristo ariwe twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Ariko noneho Kristo yarazutse. Reka bwira umuntu uri hafi ngo Kristo yarazutse. Christ has been resurrected. Ariko noneho But Kristo Christ yarazutse. has indeed been raised. Reka dusubiramo uwo murongo. We repeat. Ariko noneho But Kristo yarazutse. Kristo yarazutse ntakiri mumva. Haleluya. Niwe muganura w'abasinziriye. Uwo ni wo muganura, niwe mfura, niwe watubanjirije mu bapfuye. all of those who died. Haleluya. Data ndagushima. Father, I thank you. Ndagusaba kugira ngo ucishe mu I ask you to make this word pass through me. kandi uvugane na buri muntu wageze. As you speak to everyone present, Icyubahiro kibi cyawe let the glory be yours. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Ndashaka tuganira aya magambo. I want to speak on this word Mucamake. in a summary. Inkuru twasomaga This very story we read, ni inkuru y'umwami wacu Yesu. it's a very account of our Lord. Ni inkuru yabanje kuvugaho. A story foretold. Iyo dusoma ibyanditswe byera, When you read the scripture, Yesaya mu bice 46 umurongo w'10 byanditswe bikatubwira Isaiah 46:10 says, ngo Imana ivuga iherezo iri mu itanga. and God would speak the end in the present time. Ibyanditswe bikongera bikatubwira ngo nta kintu ishobora gukora Yet itabanje scripture says kukivuga. he cannot do anything without revealing it. Muri Yohana Yesu In John, Jesus, mu bice ndumva by'akagice cya kabiri chapter arabwira 2, ngo birakwiriye kwinyubako isenya. it is permissible. Urusengero mukwiriye kurusenya. You must destroy this. Nanjye nzarwubaka nyuma y'iminsi And I 3. will rebuild it after 3 days. Nimusenye uru rusengero, Destroy this temple. nanjye nzarwubaka mu minsi 3. And I will raise Nuko it. Abayuda bati The Jews said, uru this rusengero temple rwubatswe mu myaka 40 has been built 40 days. n'itandatu, nawe ngo uzarwubaka ku minsi And 3. you say you shall. Ariko Yesu ntiyavugaga ruriya rusengero, Jesus was not speaking of yavugaga urusengero ari we mubiri we to speak of his body. wari uhagarariye itorero. None That was symbolic of wagomba the church kumara today. 3 mwumva, supposed to be 3 nyuma days y'iminsi 3 ukabyuka vayo. After 3 days to the resurrection. Yavuze ko azapfa Said akazuka. he will die and he will rise. Uyu munsi iyo nkuru Then murayizi. today you know that
story. ariko ndacyakuzana inkuru mwihishurirwa I want rishya. to bring this revelation of this story. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Ni ikintu cyanje mutima kuva nijoro. It's something that came in my heart throughout. Nibazaga ndavuga iki kuri uyu munsi. I was asking myself, what will I say? Nasengeraga icyo ndibubwire. I would pray for what I would ariko preach. ndabwirwa kuvuga ku ngaruka And I was told to speak on the consequence z'icyabaye mu kiriya gitondo. underlying the sacrifice. kundwa bene data, umwami wacu yamaze imyaka 3 abwiriza. Brethren, our Lord spent 3 years. agenda hagati y'abayuda. He could move among the. bamugambaniye They kenshi, plotted against him several times. bamuteze imitego kenshi, They tricked him several ariko times. ntibigeze bashobora kubigeraho. They could not comprehend. yagendanaga n'abigishwa be 12 With yatoranije the 12 disciples bo chosen kubana nawe. to stay with him. harimo 3 bitwa Boranega, Along the 3 who are harimo Yohana, Yakobo na Petero. John, Peter, and Simon. harimo n'abandi 9 babanaga And the nawe. 9 who stayed with him. harimo iterano ry'abantu 70, Along with the 40 hariho irindi terano ry'abigishwa 500, and the multitude of the 5 hariho n'ibihumbi 5 birya imitsima. and the 5,000. yamaranye nabo imyaka 3 bagenda, He spent them 3 years. ariko igihe kiza kugera, A time came, umunsi umwe igitondo kimwe kitameze nk'ibindi. one time a special one. iryo joro yari yaraye ku musozi wa Getsemani Had asenga. spent the night against. ibyanditswe byera birambwira ngo mu gitondo amenya ko igihe cye The kigeze. Bible says his time has come. uwo munsi asohotsemo abona umugambanyi we Yuda aherekejwe n'abasirikare 600 baje kumufata. Where the 500 soldiers. ibyanditswe byera birambwira, The Bible says. arababaza ngo murashaka They nde? could say, whom do you want? baramubwira ngo turashaka Yesu w'i You want Nazareti. Jesus of Nazareth. aravuga ngo ni jewe. Say, I am. basubira inyuma bose 600, They went n'uwa backward. wa 601 ari we Yuda bikubita hasi. 101 along with Judah. And they arongera arabegera, Then he approached them. bigaragura hasi arababaza, murashaka nde? To whom do you want? baramubwira ngo Yesu w'i Nazareti. Said Jesus. arabasubiza ngo iba ari Yesu w'i So Nazareti if it mushaka. is Jesus of Nazareth, look up. aba bandi mubareke bagende, If the rest and go, jewe Yesu w'i Nazareti ndahari. I, Jesus of Nazareth, naje am present. mbizi, I have come. naje niteguye, I came ready. kandi nari nzi iherezo And I ry'ibintu. know the destiny of it. bibiri irambwira The Bible says. ngo abigishwa baratatana, So all of the disciples, nk'uko ibyanditswe byera bitubwira, according to this ngo Holy Scripture, ngo kubita umushumba umwungeri, strike the intama shepherd, zitatane. and the sheep will be uwo scattered. wabaye umunsi mubi That became kuri aba evil bigishwa day. b'umwami wacu The Yesu. disciples of the Lord. sinzi ibyo wabucamo, I don't know what ariko uyu munsi bene data nenda kubabwira, Dear brethren, today turihiziza Pasika, we are celebrating. ariko yabanjirije n'igihe kibi. There was an evil day. abigishwa The baratatana, disciples abigishwa barihisha, The disciples uretse flee. Petero Except wigeze Peter, kubwira umwami who once told the ngo Lord, twakuvaho whom will tukajya I- he, Where can ko ari I ufite go? amagambo You y'ubugingo, have the word ariko of wisdom. yibagirwa ijambo yabwiwe. And he forgot what he inkoko said to itarabika Lord. kabiri Before the rooster uzaba umaze crows, kunyihakana You gatatu. shall have disowned me Petero twice. arizirika, Then Peter stayed. uko niko byamugendekeye. That's how it came to him. ijoro rikurikira yaramaze The kumwihakana following gatatu. night he had disowned umunsi Jesus. ukurikiyeho urakurikira, The following day, bucyajya ku musalaba. early in the morning, he went to the Ndihutisha inkuru. cross. As I get fast, Bibiliya ivuga ngo mugeze i Nyabihanga, when he arrived at the scars of the ariko road, hari hasigaye Yohana it wenyine, was John left, wa mwigisha Yesu the yakundaga, same disciple hamwe na Jesus nyina loved. Mariya And Mary, na Mariya Magdalena n'abandi. And Mary Magdalene ariko and abigisha others. abandi But most of the bari bamaze disciples, gucika intege, they had been batakaje discouraged. They ibyiringiro, had lost hope. buzuye ubwoba, They are full of fear. bihishe, They had healed. bakutse imitima, They were terrified. bavuga ngo ahari aho They could say, maybe umwami wacu turamuzi. our master barapanga will know kumwica, bakorera They are igitangaza plotting to kill bacike. him. He will do a miracle. bigeze igihe cya saa cyenda, The time at the inkuru night irakwira igihugu The whole news yuko spread umwami w'abami Yesu, King of Kings, intare y'umuryango wa Yuda Lion of the family yatanze. of Judah had kuko hari ibimenyetso byabibanjirije. For there are signs that isi were yahinze umushyitsi, For the earth shook, ibitare biraturika, and the rocks shattered, ibituro birakinguka, and the tombs were intumbi opened. zivayo. For the dead were abigishwa risen. ntibamenye ibyabaye, And the disciples didn't know what bumvishije happened. umushyitsi, They just felt ariko the inkuru yari mbi kuri bo, And the news nuko were bad umwami for them. wabo yaramaze For their gupfa. master had died. byanditswe birambwira, And the scripture tell me, igihe cya saa cyenda kigeze, towards the 9th hour, umwami wacu yari amaze gutanga, our Lord had given his breath. avuze ngo byose birarangiye, He had said his mu finished. maboko yawe In your niho arms nshize ubugingo bwawe. I lay my life. Bibiri irambwira, And the Bible tells haba me,
kuba. There was an earthquake. Ibyo byose byabaye imbere ya nyina Mariya. That happened in front of his Ibyo mother. byabaye imbere y'umwigisha yakundaga Yohana. Before the disciple he loved. Abandi aho Petero yarari yari mu marira adafite iherezo. Namwihakanye umwami wanjye. Abandi bose Yakobo sinza amarira yarariho. Ariko uwo mugoroba w'uwo munsi wari mubi. It was an evil evening. The evening without hope. An evening without joy. An evening full of despair. It was an evil one. It was a miserable one. It was full of despair. I tell a believer, sinzi igihe urimo uko kimeze, I don't know the time ariko hari umugoroba ujya uba mbi, hari igitondo kijya kiba kibi, ariko ndakubwiye ngo byaba bibi byabishaka bitabishaka, hari ikindi gitondo kiri imbere. Zota mantele brazota baba zene. Nubwo wagira umugoroba mubi, Imana ihorana igitondo. God is having a morning. I don't know how your evening is. It's not about hours. It's a question of the sunset at yours when others sun rising. It becomes it is twilight. Another place is dark. These are seasons. One time Paul wrote the full armor of God. There is an evil evening. Read in the scripture it was terribly evil. Yet I don't know for you. I have a good news for you. In this Easter, that there is a morning. I have a good news for you this morning. I tell you there is a morning for you. Oh, man of God. Child of God. To the one seeking God. It was so this morning. When you come to this evening, those you feed, you can't see them. Those you helped, you can't see them. Those who are your intimate friends are no more. Whenever this evening comes to you, you think you are alone in the world, and you think the world crumbles. But I want to comfort you in this way. So there is a morning. So the second thing that happened that I want to wish to everyone, this evening that was full of this evil evening, the Bible speaks of a man, a rich man named Joseph. We are Matthew. From Arimatheus. I wish you for something. This evening of yours, God to rise someone. Joseph from Arimatheus. Let me speak of this Joseph from Arimatheus. This Joseph from Arimatheus. He says he was a wealthy man. He was so rich. And the second thing, he was a secret. He could not come to the church. Jesus said, I have the sheep. And there are those I tender from somewhere. I love those sheep. They are so helpful. There are sheep that support me and they don't come here. I pray for someone present. For God to help you. So that this evening yours, to prepare
Joseph of Arimatheus. Uyu mwigisha wenyine This only disciple utaruzwi muri 12 was not known among the 12. Uyu mwigisha wenyine Only disciple utavugwa henshi mu byanditswe niwe wabonye umubiri wa Yesu uri ku giti. He saw the body of Jesus on the cross. Ujojoba amaraso And was full of blood. abantu bose bawuhunze uretse Yohana. People had resented him except na nyina Maria and along with mother bose bagiye kure. all of them had deserted Yosefu him. y'Arimatayo Joseph from aravuga ngo umubiri w'umwami wanje said the part of my Lord dukwiriye gukomeza kuba hariya. shouldn't be on the cross Umubiri anymore. w'umwami wanje The body of my Lord dukwiriye kuba ku gase. it shouldn't be on Umubiri the cross. w'umwami wanje The body of my Lord nango nihanganira gukuma hariya. not resist Nasengera umuntu uri muri iri pray teraniro for someone nawe ari we wese umurikira hano ku murongo. following me online. Imana ya Abraham God of Abraham, so umwami wacu Yesu, Father of our Lord Imana Jesus, idukorera tutaryarya. God, the one who is Imana able ikurebe, to see you, Imana ikurebe, see you, Imana ikwiteho, God to care on you, Imana God iguhagurukirize. to rise for you. Mwene se umeze nka A Yosefu. Pharaoh, brethren, who is like Joseph. Uri buvuge ngo mwene data Who will nakwiriye see, guca muri oh, biriya. dear brethren, pastor, Inshuti yanjye nikwiriye guca muri dear biriya. friend, you are Nango passing ndibwihanganire ko aca muri I biriya. will not bear to Nango see you ndibwihanganire ko atinda muri biriya. I will not bear to see Yosefu you y'Arimatayo Joseph of aravuga ngo umwami wanje He said, my nango Lord agomeza kuba ku musaraba. shall not Aragenda ashaka imva nk'umukire yari yaraguze kera. Yari imva ye bwite y'abakire. as his own. Arayibuka. He remembered. Bibiliya irambwira ngo aramanuka. The Bible says he descended. Ikintu cya gatatu gitangaje The third thing that is so marvelous, nuko uwo munsi kwa Pilato on that day at Pilate, hariho jambo, there was a jam. hari urujya n'uruza rudahaga. There was a commotion. Uwo mugoroba On that evening, Yosefu y'Arimatayo Joseph from Arimatheus aramanuka ajya went to kwa Pilato. Pilate. Mwibuke Pilato yari umuntu ukomeye. Remember, Pilate was a governor. Kubona Pilato And to come to Pilate, nka Petero ntibyajyaga gukunda. as Peter was not simple. Kubona Pilato To come to see Pilate, Yohana ntiyajya kubona appointment. John could not have an appointment. Kuko hari protocol. For there was a Wagomba kusaba rendezvous. You had to get an appointment. Bakaguha umunsi They n'isaha. could give you a time and Nakana hour. ngo wari wowe wahitaga mu It's munsi. not you who could Ko choose the Pilato day. yari umutegeko w'Abaroma. Pilate was a Yari governor. arinzwe. He was Yari a trusted. guverineri. He was a governor. Yari yubashwe. He was trusted. Yari ategetse igihugu. And was a custodian of the Vuga ngo nation. mu bikomeye byose. So all of the things, Imana ihora n'umuntu udasaba audience ngo then bayibe. God would have someone who doesn't need an appointment. Nango You never got. ndasenga ngo Imana igushire imbere. I pray God to place someone Umuntu before, utajya wimwa appointment. someone who cannot fail to have an appointment. Bibiliya iravuga The Bible says, kubera ko for Yosefu y'Arimatayo Joseph of yari Arimatheus umukire. was a rich man. Nango mubaza abakire bacu b'i Kigali Don't you know the rich guys of n'abakomeye Kigali? mu gihugu barabazi. And the powerful guys in the nation know them. Nango nyumva. You don't know this. Ntibajya babura kuko Bibiliya iravuga ngo The Bible says, ubutunzi bw'umuntu for the wealth of bujya some bumukira inzira. will open you the door. Nango telefone imukira inzira. So it's not about your telephone. You never got this. Mount Olive ndasaba ngo Imana iduhagurukire Mount Yosefu. Olives, I'm praying for Ndabona you. muri mwebwe harimo ba Yosefu y'Arimatayo. See Joseph. Icyampa hakagira umuntu wakira akabazo. May you Urabona? become like Joseph of Arimatheus. Bibiliya ivuga mu Migani 18. Then the Bible says in Niba Proverbs nibeshye ni 18, nka 12. if I'm not mistaken, 12, Ubutunzi bw'umuntu that the wealth of a person bujya bumukira inzira. would always pave a Mu way zindi for you. Bibiliya You zivuga ngo know, it says in another Bible, bi élargissa it would enlarge for you, la voie. the pathway. Zagura. It would enlarge for you. Nubwo akayira kagereyo kaba kabyigana. Although the path Ariko is ubutunzi buragura. But the wealth would amplify for Noneho you. ibyanditswe bikambwira. And the scripture tells me, Yosefu y'Arimatayo then this Joseph of Arimatheus agera imbere ya Potifa ya Pilato. approached Abwira Pilate Pilato, and said, Pilate, ndagusaba umubiri w'umwami wanjye I ask you for the body of my Lord, kugira ngo
so that I bury him decently. nta muntu wari uhari ikiriyo cy'umwami Yesu nta muntu wari witeguye kugikora. No one was ready to do for them. bari bose babebera. All of them were just nta n'umuntu ushaka kwivuga ko bagendanye. No one would say that we worked together. ariko Yosefu wa Arimataya, but Joseph of Arimathea, yari wenyine ushobora. he was the only one possible. yari wenyine ushoboye. He was the only who could do this. gushingura umwami mu cyubahiro. To bury the Lord. And he had bakorogoroshoye mu rutare. that they had claved. bafata irindi buye rinini. They took another. abasobanuzi ba Bibiliya bavuga ko yapimaga tone bari 2,000. The Bible scholars tone ebyiri pardon. say it was almost 2 tons. cyari kiremereye cyane. This stone was heavy. niyo bafungishije umunwa w'imva ye. They had sealed on nango yari imva bacukura bakorogoshoye urutare. They had to clean. bafata ibuye barishira imbere bavuga So they placed a rock on the mouth of the tomb. navuga ngo jambo yabaye kwa Pilato. I was speaking of the commotion at Pilate. ubwo Yosefu we Arimatayo yasohokaga, Joseph of Arimathea, abatambyi n'abafarisayo n'abasadukayo n'abandi bakomeye bo mu bwoko barahaguruka nabo basubira. babisikanaga mu nzira nabo binjira babwira Pilato ariko naragera kure nyeganyeza umuntu uri hafi yawe ubwire ngo Imana iguhagurukirize. Yosefu wa Arimathea, Imana iguhagurukirize muri uyu mugoroba mubi. ukeneye Yosefu wa Arimathea. muri uyu mugoroba dushaka ubutaka, turashaka Yosefu wa Arimathea. ndabwira Imana ngo iduhagurukire Yosefu wa Arimathea. Yosefu wa Arimathea yabonetse itorero riraruhuka. iyo Yosefu wa Arimathea ataraboneka itorero riba rigihagaze ku giti rihambiriye ku musaraba rirushe. ndasaba Imana ngo impagurukirize Yosefu wa Arimathea. iyo Yosefu wa Arimathea yabonetse ibyanditswe birasohora. umubiri wa Yesu ubona aho uruhukira. umubiri wa Yesu ubona aho uruhukira. itorero ribona aho rigira ubuturo. ndasenga mu izina rya Yesu. nawe ukeneye Yosefu wa Arimathea ku buzima bwawe. ukeneye Yosefu wa Arimathea muri business yawe. ukeneye Yosefu wa Arimathea mu mishinga yawe. ukeneye Yosefu wa Arimathea mu kazi ukora. wa wundi ujya muri bodi atwaye izina ryawe. hari abandi bajya muri bote bagiye kurisenya, ariko Imana ihagurutse Yosefu wa Arimathea. wakugira aho utajya ujya, wakwicara aho utemewe kwicara, wavugira aho utemewe kuvugira. habaho Yosefu wa Arimathea. Yosefu wa Arimathea yinjiyeho abandi bigishwa badashobora. vuga mwami Yesu, vuga mwami Yesu, vuga mwami Yesu. nanjye ndakeneye Yosefu wa Arimathea. uzicara aho nashobora kwicara. wavuga izina ryanjye aho nashobora kurivugira. wavuga impamvu zanjye aho nashobora kuvuga. Yesu, nanjye mpagurukiriza Yosefu wa Arimathea. Joseph of Arimathea. Yosefu wa Arimathea. Joseph of Arimathea. Yosefu wa Arimathea. Joseph from Arimathea. uramukeneye muri business yawe. him in your business. ndamukeneye muri ubuhereza. turamukeneye nka Mount Olive. uramukeneye mu rugo rwawe. uramukeneye mu nama z'imiryango y'iwanyu. Yosefu wa Arimathea. Joseph from Arimathea. Lega de boskatabayanga. Shata baba zendelele mbroto. Ikintu gikurikira. The next thing. haza ukindi cyiciro cyagiye kwa Potifa. There was another episode to Pilate. baramubwira kwa Pilato. To Pilate. baramubwira ngo Pilato. He said Pilate. wa mubeshya atarapfa. Before the other deceiver is hari ikinyoma yari yarakwirakwije. There is a deception that was spread. twakibutse. We just remembered. Bwira umuntu uri hafi yavuye ngo abanzi babajya bibuka ibyo wowe wibagirwa. Tell someone that your enemies remember always what you forgot. Angwanyubije. You never got. Bwira umuntu ngo abanzi bawe.
your enemy, bazirikana amasezerano yawe meza utajya uhagakira. They always take you by your promises. Bumvishije ko azazuka. They came to know that ntibigeze babyibagirwa. Bahoraga babyibuka. Barabizi ko Imana igiye kugirira neza. Barabizi ko Imana izagutabara. N'icyo Imana yabivuze harabo bisangije. Bori bajya babyibagirwa. Bo barabizirikana. Bo babitindaho. Kandi bashaka kugira icyo babikoraho kugira ngo ibyo Imana yavuze bidasohora. What God said will not be fulfilled. They remembered. Uzi icyo bavuze? Do you know what they said? Babwira Pilato. They said to Pilate. Pilate, turabyibutse. We have remembered. Yaravuze. He said, ngo nyuma y'iminsi 3 azaza. After the 3 days he will resurrect. Kiriya kinyoma. So that deception, nitutakora ku buryo dupanga tukagihagarika, if we don't work on it and stop it, inkuru ye ntabwo tuzabona aho tuyigarukiriza. We will not stop his famousness. Baravugana. They spoke to each other. Baravugana. They spoke to one another. Bameza Pilato. They convinced Pilate. Mazina ya Pilato. They spoke to Pilate. Pilato arababwira ngo sasa. And Pilate said, abasirikare ngaba. These are the guards. Kandi mbahaye abashoboye. I have given those who are in charge. Mugende murinde icyo gituro. Go and watch over the tomb. Baragenda bashyiraho ubushishi. They even sealed the tomb. Bashyiraho colt. They sealed. Icyo gihe ari ikigihe cyane twakabyita ngo bashyiraho beton. They put on concrete. Barafunga. They sealed it. Baravuga ngo turebe aho azaca. And we shall see where he will escape from. Barafunga. They sealed it. Bashyiraho abarinzi. Along with the guards. Ikintu kinangaza cy'Imana. So astonishing from the Lord. Iyo tuvuga umuzuko wa Yesu. When we speak of the resurrection. Uhishemo ubutunzi bw'ubutabazi n'imbaraga. Niyo mpamvu Paulo yanditse. Yandikira Abaroma arababwira mu bice 8 ku murongo wa 11 ngo nimba umwuka wiyazuye Yesu, uwo mwuka nimba ari muri mwe yazuye Yesu, nizazura n'imibiri yanyu ipfa. Kubera ko Paulo yaramaze guhishurirwa imbaraga zakuye Yesu mu gituro. Bakora ibyabo. They did their work. Barabirangiza. They finished everything. Ariko ntabwo bari bazi igitondo. They didn't know the morning. Naragera kure. Before I get far. Abantu bacuze imigambi yo guhagarika umugambi w'ijuru. People who plotted against the planning of heaven. Umuntu ngo nta kibazo babarozi biwanyu hari ibyo bacuze. It doesn't matter even if the witches at your home planned. Nta kibazo babanzi be hari ibyo bapanga. It doesn't matter if your enemies. Gusa cyo badashobora no guhagarika igitondo cyane. One thing that they cannot do is to stop. Nabuze amene ya ndavuga ngo cyo batabasha gukora. What they cannot no guhagarika igitondo cyane. To stop your morning. Iki ndakivuze nshiramanga. I speak it. Icyo badashobora no guhagarika igitondo cyane. Stop your morning. Hari ibyo bapanga bakabishobora. Ariko ndavuga ndi imbere y'Imana nkorera na ryarya. Nibashobora guhagarika igitondo. They cannot stop a morning for you. Hallelujah. I say this. When they planned, they didn't know that there was a planning of heaven. They planned the guards to watch over. And the heavens planned for the angels. The angel who will roll away. But also to sit on it. And again heaven planned. There was an earthquake. This was planned in heaven. When the meeting was devised in heaven, there was another plan. They said command. The angels were saved. They were saved. There was a legion from Michael, the one who could fight. They could put on the sea. And there was an earthquake put in force. Hey.
So fear not. ibyo bagucurira hari ibindi ijuru What they ricura are planning for you, heaven is planning another kandi thing. iby'ijuru ryacuze bimira ibindi. And what heaven has devised Iki is nicyo different. nize muri uru It's rugendo. what I learned in the course Iki of the nicyo journey. nasobanukiwe muri uru rugendo. It's what I understood. Iki nicyo nahishuriwe muri uru rugendo. That's what I understood. Ndakubwira ngo nta joro na rimwe There is no single night ryanga gucya. that cannot come. N'irishaka ryizime cyane. Even if it becomes long, Byanga bikunze riracya. whatever case, Byanditswe byera bikambwira and the Bible tells ahari kurira maybe weeping kubasha kurarira umuntu ijoro ryose can stay for a night, ariko kuko kurira but that weeping gusanganirwa n'igitondo kirimo impundu. is calm. Ibyo ni amahame adahinduka. It cannot Iyo change. niyo pasika That is yacu. our own Pascha. Agade broska Hey. tabahanda. Hey, Umva mvuge iki I kintu tell you neza. this as well. Muri iki gitondo In this morning, abasirikare n'imbunda zabo, the guards with their guns, marayika amanuka neza then the angel descended well. atera akaguru He had to kick them. arangiye akamaze kujya hasi And akicaraho afterwards, he had to sit on the rock. biherekezwa n'umutigito. There was an earthquake all over. Imitima yabo itangira gutitira. Then their Biravuga ngo hearts bose were bagwa igihumure All of them, they fell basa nk'abapfuye as if dead. basa ariko ntibapfa. As if dead. Ndasenga ngo Imana ibikore iwabo. I pray God to do it. Abo bose bagamije bategereje kubona gukorwa n'isoni bahure n'igitingito kiba bahure n'umuyaga w'Imana bahure n'umutingito w'ijuru bahure no kunyeganyeza kw'ijuru bahure n'umuyaga w'Imana lebra zota baba bazende. Oh. Umwami yari yicaye mumva And the Lord was seated in the kugira tomb. ngo umwami nubwo barindiraga hako Although they were watching iyo afar, baza no kwinjira bajya kumusanga even yicaye. if they could enter, they could see him sitting. Yaramaze gukemura icya shitani. He had solved the puzzle of the Yaramaze devil. kumuzirika pole pole He buhoro had bucece actually tied him bidashakuje. silently without. hariya mu mwumva yakoreye ibintu bitavugwa. He did a- Yamuzirikiyeyo bucece He tied him and said, "Be silent. ndabikora vuba vuba ko I'm mfite going iminsi to do itatu it very yonyine. fast. Zana amaguru vuba Bring your legs." ashyiraho amapingu. He had to Zana chain him. amaboko vuba Bring your arms. ashyiraho amapingu. He had to chain ngo rwa him. rufunguzo wanyaze Adamu Bring the rurihe key you took from the aravuga ngo saints. bose ndarufite. He said, Aravuga ngo shira hano. Put it here. Ararufata And he took it. abikemura bucece. He do it silently. Ategereza umunsi wa And he gatatu. had to wait on the third day. Aricara bucece And he bucece had to bucece. say it on the third day. Aricara arategereza. And he do it. Abariraga Those who were crying, abari hanze barira those who were outside, ntabwo bari babizi ko yicaye arangije they didn't akazi. know he had finished the work inside. Nenda kubwira umuntu uri muri iri Tell teraniro someone present, ibiguteye ubwoba whatever the hashe future imyaka is, ibihumbi bibiri hey, it's a imyaka thousand ibihumbi years. bibiri This is yarabirangije neza. He finished it well. Bibiri 2,000 years. niyo baza kwinjira mu mva Even if they could enter, bajya gusanga they could find intare ya Yuda that the yica. Lion of Judah sitting. aravuga ngo harakurikiraho He would iki? say, this is the next thing. hagiye gukurikiraho The pantekote, next thing will be the Pentecost. hagiye gukurikiraho umutigito, The earthquake is hagiye torn. kuboneka umuyaga ku isi. A wind is to be heard. yaratuje ahantu He yicaye was very silent, sitting, ategereje ibiri bukurikirane. waiting for the next bwira umuntu episode. uri hano ni ryo jambo ryavuzwe ngo There is humura someone here. we guhagarika The word says, umutima fear not, do not be we afraid. guhagarika umutima. Fear not, do not be afraid. yari yicaye atuje He was sitting and very comfortable. atuje cyane. Very comfortable. ibyanditswe byera biramba And the Bible tells me, muri iki gitondo in this morning, hallelujah, amasaha ageze when time came, Mariya Magdalene araza Mary Magdalene came. abona igitare He found a stone cyahirimye. that has been rolled away. yitegereje abona umugabo wambaye imyambaro y'umweru He found ibengerana a white man in linen acyicayeho. sitting on it. aravuze ngo wajyanye Said, watwaye umwami wanjye mbwira aho mujyana Where is my Lord? byibuze ngende mutere So musubize. that I take him. arambaza ngo kubera icyo ushaka ubuzima mu Why are you bafu. looking for the alive person among the dead? ntari ku rutonde He is rw'abapfuye, not on the list of those who we died. ni muzima. Because bakundwa Yesu tuvuga ni muzima, Jesus we speak is uyu alive. dusenga ni The muzima, one we talk about is uyu alive. dukorera ni The muzima, one we serve is uyu alive. twihaye ni The one muzima. we consecrated to iyi is alive. mikoro bijya itubaho The reason
iyi mugoroba mababumba barujutubaho. The evening of what happened. Umugoroba w'amarira ujubaho. The evening ariko we ni muzima. But he is alive. Bakundwa Yesu ni muzima. Jesus is alive. Nakibarirwa mumva. We ni muzima. He is alive. We ni muzima. He is alive. Umva ngubwira inkuru nsoza mwifurize Pasika nziza witahire. Yangu umunsi sengera umuntu. Today I don't want to. Gusa tugiye kubyinira Pasika. But today we are going to sing for Easter. Namundi busengere mu. We're going to dance for Easter. Umva ngubwire nsoza. I tell you this as I come to the end. Noneho then afterward, amaze kwiyereka abigisha. When he appeared to the disciples, ibyanditswe biravuga. Scriptures say, babasirikare, the guards, kera kabaye, long time ago, barabyuka. They actually came from their desk. Nibibunda byo badashobora no kubifata neza. They could not take their guns. Bajya kwa Pilate. They went to Pilate. Basangana babanza kubatambye. They had to go to the this job you gave us. The other man is risen. Hey, hey. They spoke to the guards. Be silent. Speak silent. What happened? The other man is risen. Be silent, be silent. So there was a quick Sanhedrin. The Sanhedrin convened. So what are we going to do? What we fought for didn't work out. I want to tell someone here, do not be frightened by the plans of just trust in the powerful arm of God. And Luke says, he would just treat the wise in the and the wise he would overthrow. They meet darkness in daylight, and they grope in daylight as if at night. I tell you this. Swift Sanhedrin meeting, all of saving y'umutambyi mukuru, saving y'abatambyi bamukurikiyeho, saving iz'abalewi, saving iz'abafarisayo n'abasadukayo, barayarundanya bazana imitwaro y'amafaranga, dore ahantu ruswa yaturutse. See where actually bribe came. Bicaza abasirikare. They had to seat the babikoreza imikamato y'amafaranga. They gave them money. Buri umwe yikoreye imikamato y'amafaranga. Everyone had to take help. Barababwira ngo aya magambo abaheremo. Let these words stay with muceceke nimuzabivuge muceceke dore ubutunzi bwacu bwose turabahaye mugende muceceke. Go and be silent. Abasirikare buri muntu atwara umukamato w'ifaranga. All of the guards took the hefty psalms. Atahiwe. They went home. When they arrived, they were fanting. How did they work go? Be silent. He's risen. Akira amafaranga negurira ibyo kurya. Please keep the man. Ngo amahoro uravuga ngo amahoro usiko twari dupfuye twagwigihumura ngo twari tuziko turi bugaruke. We didn't know that we are almost. But be silent. Don't speak on it. Abwira umugore ngo buri umwe tahiwe. Everyone go home and say it. Don't speak on it. Amafaranga ngahe. The man is here. Umugore amaze kugaburira umugabo. So when the wives attended, umugabo agiye mu buriri kuryama. When they went to sleep, asura inshuti. He had to to visit the friends. Arambwira ngo ibyo ngiye kukubwira. To visit the friends. Ibyo ngiye kukubwira. Nubivuge. Don't speak about it. Nubivuge. Don't speak about it. Uziko wa mugabo yazutse. Did you know that the other man is risen? Wa undi bamanitse hahandi. Who was crucified? Yazutse. He's risen. Nubivuge. But don't speak about it. Buri musirikare every guard bihera muri quartier stayed in the yabwiye nawe agiye kongorera undi and they are fair. Namenye ibyabaye. Uzi umugore wa musirikare barindishije yamva who stayed at the yabwibanga
Say it about them. ariko ntubivuge. But don't speak about it. Icyumweru kimwe Then after 1 week, umujyi wari wuzuye inkuru yuko Yesu yazutse. Nenda kubwira umuntu uri muri aya materaniro. Nenda kubwira umuntu muri aya materaniro. Inkuru nziza yawe na muntu uzayihagarika. Inkuru nziza yawe na muntu uzayihagarika. Nubwo byatangirwa amafaranga, nubwo byakora byakwitambirwa, bakundwa iby'uyu musaraba, ibi by'ubutumwa bwiza turimo, nta mbaraga zabishobora. Ubifungira hano bimera nk'amazi. Iyo ufunze amazi yishakira inzira. Iby'umusaraba ntibihagarika. Iby'umusaraba, For the news of the cross, inkuru nziza iva ku musaraba, the good news of the cross, inkuru nziza iva ku the musaraba. good news that comes from the cross. Ndakwifuriza Pasika nziza. I wish you Iyi nkuru nziza itwikira ubuzima bwawe, news to come yuzura umutima wawe, yuzura ubuzima bwawe. Iyi nkuru nziza The idakumirwa. good news that is unstoppable. Nsoreze kuri aka kanyuma. I want to end in this way. Aba barinzi The guards, bari bacyaga mu buzima bw'ubukene bukomeye. they, Ariko uzi ko umuzuko wa Yesu do you know the arabo resurrection? wagaburiye. There are those that got money. Abagabo batahanye imikamato y'amafaranga. Men had bags of money. Imikamato. Bags of money. Hey. Batahanye. They left for home. Inkuru nziza ya Yesu The good news of y'umuzuko. resurrection. Ndahanura ubuzima bw'umuntu. I prophesy on the Kuri iyi Pasika in this Easter, Imana igutangaza igitangaza cy'amafaranga. to bring you Imana igukora igitangaza to cy'amafaranga. give you money. Imana ikwibuke. Sinzi inzira nimba abasirikare baratunguwe. Imana igutunguza igitangaza. Imana igutunguza igitangaza. Imana igutunguza igitangaza. Imana igutunguza igitangaza kibifatika mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Reka nsoze gutya. I want to end. Pasika nziza. Happy Easter then. Reka duhagure ku maguru yacu, worship team iza hano. Worship team, you may come. Turashaka kwitambira We gusa want to dance for mu him ndirimbo ebyiri in a mighty way, hanyuma twitahe. so that we go home. Ntabwo ari umunsi wo gusenga It's not a time biremereye, to pray. ni umunsi wo kwamamaza It's a icyabonetse. time to proclaim what was done. Imana yamaye guhanura ku buzima bw'umuntu. May God work on. Imana igutangaza, For God surprise you. Imana The igutungure, God to take you by surprise. Imana ihirika ibitare byakubuza kugera Roll away kure. the stone that stopped you. Imana ikugirire neza, For God to do good to you. Imana igusetse For God to make you nk'uko laugh. abigishwa basetse. As the disciples Imana laughed. iguhoza amarira nk'uko Mariya yahojejwe amarira. Weeping, he did for Imana Mary. ikugirire neza, God do good to you. Imana igutangaze. As God. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Ariko mutuyobore mu ndirimbo iri Lead us in a song. lebrezo. Ndashaka ko buri muntu wese atambira uwo I want wazutse. someone to dance to the Ndashaka ko resurrection. dutambire twizihiza uwo wazutse. Let's celebrate the risen Tujya King. twizihiza amasabukuru y'abantu, ariko twizihiza umuzuko. But let's celebrate the resurrection. Hallelujah. Hallelujah. Legede brazota baya. Raga de bos kataya. Shalaga de bola bala bagaze. Lebrege de boga da bahande le lebrodo mantele bala bagaze. Ya raga da baya shalam brazote ketebo. Lege de boga da barabaga de bos kataya. Maleraga de bos kendele rebrege de bos katabayanda. Uri mwiza, uri mwiza. You are holy. Ushimwe, Thank you, Jesus. ushirwe hejuru Be lifted mukunzi. up. Uri mwiza Yesu. You're glorious. Leda rebruzada. Megede bagade bos kataya. za satani zose zaratsinzwe ayushozi itsinzi
turinjira mu kundi kwezi. We are coming to another month. Tuvuga ngo igitangaza cy'umuzuko. That is the miracle of the Nukwezi twinjiramo twamamaza igitangaza cy'umuzuko. As we proclaim the miracle. Ukwezi kwa kane turahumuriza abababaye, tubabwira igitangaza cy'umuzuko. Turabwira abafite agahinda, tubabwira igitangaza cy'umuzuko. Turibuka ibyatubayeho, twikomeresha igitangaza cy'umuzuko. Turabwira bene wacu bakibabaye, tubabwira inkuru nziza y'igitangaza cy'umuzuko. Umuzituzi uri hano, nusura abantu bababaye, nujya guhumuriza abantu muri bibiye byo kwibuka ibyatubayeho, nugerayo ubakomeresha ubutumwa bwiza bw'igitangaza cy'umuzuko. Ntuzaceceke, ntuzabure kubibwira abantu igitangaza cy'umuzuko. Mpagaze kuri uruhimbi, numvishije ukwezi kwacu, ndahamirizwa umutima wanjye. Ni ukwezi ko gutangaza imbaraga z'umuzuko. Urabwira umuntu ngo ni igihe cyo gusohoka mu gahinda kawe. Urabwira ngo imba mwami wanjye yaravuye mu mva. Mubwire ngo ni igihe cyo gusohoka mu mateka ya kera, gusohoka mu marira, gusohoka mu gahinda, gusohoka mu bukene, gusohoka mu bushomeri. Imana irakuvanayo uko wamamaza igitangaza cy'umuzuko. Imana irakuvana mu salibateri, Imana irakuvana mu gushoberwa, Imana irakugirira neza. Hallelujah. Vuga ngo igitangaza cy'umuzuko. Miracle of resurrection. Agira umuntu bivuga cyane ngo igitangaza cy'umuzuko. Iyo niyo nkuru nziza y'abakijijwe. Munyemere impamvu mpagaritse worship team. Tugiye gukata keke yo kwinjira mu gitangaza cy'umuzuko. We are to cut the cake to enter a miracle of resurrection. Tunaprofitiramo n'abakoze anniversaire, turakatike ni igitangaza cy'umuzuko. For it is a miracle of resurrection. Hallelujah. Hallelujah. Vuga ngo igitangaza cy'umuzuko. It's a miracle of Rabagazege de broska tabayanda. Ikeke yabavutse muri uku kwezi kwa gatatu. This cake for those who are born. Turabaturaho imbaraga z'igitangaza cy'umuzuko. Oh, we speak words of them. Abantu bose, umuntu wese wakoze anniversaire, everyone who kata keke tubyinira Imana dutaha. We cut the cake as we dance and go home. Ozana, Ozana, tumushime, Ozana, Ozana, tumushime, Ozana, 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 tumushime, nanunga sana we mwami, nanunga sana we mwami, nanunga sana we mwami, nanunga musi yose, nanunga sana we mwami, 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 Saba abakoze anniversaire, abakoze anniversaire muri uku kwezi batera intambwe ha. Mwihute kuri bene data tu iminota yo kuducika. Abakoze bagize isabukuru muri uku kwezi, kuva ku itariki ya mbere kugeza ku kwezi kurangira, turabiyegereje isabukuru nziza. Tuvuga ngo Hozana, Hozana, hashimwa wa undi wanesheje ku bwawe, wa undi wanesheje ku bwawe. Hallelujah. Hallelujah. Reka baba begera hano, babazanire kuto bakate. Take a knife.
dusenge tubasabira Let's umugisha. pray and bless them. Mana yacu, Our Lord. ku munsi ukomeye kuri twebwe nk'uyu, Such a great festival like this day. tutazi neza ku itariki ari, That we are not sure of ariko the day, turabizi neza ko wavuye mu mva. and that we know you God. Tugushimiye umunsi twahawe kugira ngo twibuke. We thank you for the day we got. Ndasengera ababene data bahuje n'ibi I bihe. pray for the brothers who Mwami ndasabira umwaka mushya I w'ibitangaza, ask for them a new year of w'ubutsinzi, miracles and the wo victory. kugendera mu mbaraga z'umuzuko, wo guhishurirwa Yesu n'imbaraga zo kuzuka kwe, The power of his bigendane n'ubuzima bwabo. Buri ntambwe yose bateye bajye babona kuzura, to see kuzura, to see the kuzura kw'amasezerano yawe, resurrection of the kuzuka kw'ubuzima bwabo, resurrection of kuzuka kw'ibitangaza byabo, resurrection of the kuzuka kw'ibyabo, resurrection of mu izina rya Yesu. the name of Jesus. Batuyeho umuzuko, I bless them batuyeho imbaraga with the z'umuzuko, power of resurrection. batuyeho umwuka w'umuzuko gukorera I muri bo, speak on them the power of ibikomeye n'ibitangaza great bitabarika. and mighty deeds, man. Mana yanjye badahagarikwa, badakererezwa, badatsikamirwa, bari mu mudendezo babona Yesu. With the total, Mbatuyeho umugisha. I bless them. Amashyi tuyakomeye We umwana give you hand mu izina rya Yesu. in the name of Jesus. Ndashaka umutuyobora. Tugiye kubyina iminota 5 We are yonyine. going to dance for 5 minutes. Ndabizi kuri buze gukora kwizihiza mu rugo I rwawe, know you are going to ariko do that, umutambira imbere, but just to do it. umubwire ngo warakoze kunyitangira Do it for, kandi warakoze and kuzuka. thank you for resurrection. Mugira abandi byinshi iby'ururutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubuvuzi, abafite imvune mubashindagize, duhungire kwibendera nibasha kuture iyelelele, hari ubuzima, iye hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, iye hari ubuzima, iyelele iye hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, iyelele iyelele. Nimba warasogoye ukamenya kwagira neza, ngaho wegere ya ntebe uvuga ibiri ku mutima, abafite imvune tubasinagize, tuvugire kwibendera nibasha kuturengera. Hari ubuzima, hari ubuzima, iya hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, iya hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, iya hari ubuzima. Ndabona hinda umushyitsi afite ubwoba bw'ibihe, ahora atsinda urupfu, ijoro nasinzira zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu, hariho ubundi iyelelele, hari ubuzima, hari ubuzima, twese hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, iye hari ubuzima, iye hari ubuzima, iyo hari ubuzima, iye hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, aya mashi yohose, aya mashi, aya mashi, aya mashi, aya mashi,
guhimbazwa umwami akwiriye gushirwa hejuru umwami akwiriye icyubahiro bavuga ngo pasika nziza ndabifuriza pasika nziza ibi bahiga bijye bihora bibacaho umurimbuzi nakinjire mu rugo rwawe ibihiga amagara yawe nibikayabone ibihiga abana bawe nibikababone ibihiga akazi kawe nibikakabone ibigushaka nibikakubone kuko hari uwitanze ku bwawe. Haleluya. Mureke dusenga Imana dusoze. Data turagushimiye. Father, we thank you. Turavuga ngo warakoze. And we say thank you once again. Warakoze. Thank you for it. Warakoze Yesu. We give you thanks. Iyo utaza tuba turabana. I did not for you to come. Warakoze kuza. Thank you for coming. Warakoze kudupfira. Thank you for dying for us. Warakoze Yesu. Thank you Jesus. Guha icyubahiro. We give you glory. Tugushimiye iki gitondo. We thank you for this cy'ibyiringiro of hope, cyo kunesha, cy'ubutsinzi, ariyo pasika yacu. This is our Passover. Ndasanze and I pray, nimba amaraso y'ihene n'ay'intama, if the blood of goats and sheep yarakubise hasi imbaraga z'umunyamaboko Farawo, struck down in the power of Pharaoh, iba pasika yo muri Egiputa yarabikoze. Pasika yacu ivana umuntu mateka apfuye. Pasika yacu ihindura amateka y'abana bawe. Pasika yacu imanura ubutabazi. Pasika yacu izane kurengerwa, gutwikirwa, gushyigikirwa, gutabarwa. Ndasenze ibihiga amagara yawe bijye bicaho. Let them pass. Ibihiga abana biceho. The children let them pass. Ibyahigaga akazi kabo biceho. Mana bagendere mu mbaraga zuko. Move through the power of resurrection n'ubutsinzi. and victory. Mana buri muntu wese uri muri iri terana, So that everyone in this assembly, umuhagurukize Yosefu. you rise for him Joseph, umugira aho adashobora who kujya, can reach for him uvugira aho adashobora kuvugira, where he cannot speak. usobanura iby'uburyo adashobora kubisobanura. Data ndasenze Father, I pray, mbere y'iki gitondo before this morning, gira abayosefu bakorera bera, Joseph works for the saints. haboneka ubutabazi bwo Let there be guturuka. deliverance. kandi ndasenze mwami Lord, I pray, muri iri teraniro in this assembly, hagurutsa abayosefu benshi, rise many Josephs, hagurutsa abayosefu rise many benshi Josephs. muri uyu muriro, In muri this murimo fire, mwami, in this muri iri ministry, torero, in this church, hagurutsa suka amavuta y'abayosefu bashobora kuruhura umubiri who w'umwami, can relieve the body of bashobora gukora umurimo who wawe, can serve you, Lord. babikore babikunze babishaka babihisemo, Graciously and bashyigikiwe kandi bakomejwe kandi bataba kandi babona umugisha uguturukaho. find the blessing from you. Ndasaba umugisha I bless, Lord, kandi ndagushimira ubutsinzi and I butagabanije thank you for an utanze, incomparable victory. nguhaye icyubahiro, I glorify you. tugukomeye amashyi, We give you a round of applause tugushize hejuru in the name of mu Jesus. izina ry'umwami. In the name of Jesus. mugendane umunezero w'Imana, Go with God's joy. mutware inkuru nziza The y'umuzuko. good news of resurrection. Haleluya. Hallelujah. Imana ijyane na buri muntu. God go with everyone. Ku cyumweru uko bamaze kuvuga, On Sundays, it is saying, tuzaterana nimugoroba saa 11. shall come here evening. murangize gahunda zose, And we'll finish everything. tuzaza duterane saa 11 dusoze saa Come 1, evening and it will be. kubera ko mu gitondo hari twinjiye mu gihe cyo kwibuka. We have entered another time of mourning. Nyuma Afterward, ndavuga kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, I talk about genocide memory. tugomba kwitabira mu gahunda z'igihugu. We have to participate in every. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Niwe murokore mwiza, That's being a good kuko citizen. umurokore ahagara mu gukiranuka, To stand in righteousness mu kwizera, and in faith, akanahagara mu rukundo. and you stand also in love. utashobora gukomeza abandi nta If burokore you cannot turashushanya. actually support others, you are not a Christian. Amen. Amen. Yesu ajyane namwe. May God go Kuwa with kabiri tuziga class, you. Tuesday we have a kuwa gatatu class. tuziga class, And on Wednesday, kuwa kane tuzagira amateraniro rusange nk'aya, Thursday we shall have fellowship. kuwa gatanu dufite class. And on Friday we have class. Iyo twagomba gukora none twayitwaye kuwa The one gatanu. we are supposed to have today. Uyu is munsi on nanjye Friday. ndasohoka nanjye njye kwizihiza Pasika mu rugo, Celebrate Easter. ntabwo nguma hano rwose. And afterward, Yesu abamera umugisha. Nishimiye
grand frère uri hagati yacu Olivier kuri ndanezero iyo ugize Mugisha ubona abavandimwe muri kumwe mufatanya kuramya Imana kuri twebwe n'umugisha. Amen. Ndashima ku mushuti wanjye ni petit frère Aniseti. Yesu amuhe umugisha. Uriya ni murumuna wanjye mu bandi. Yesu amuhe umugisha. Ndabishimiye rwose bamamutoli mwasaga neza. Birabereye kubareba hano imbere. Kristo abahe umugisha cyane. God bless you. Reka duhobere. Reka duhoberane. Guhoberana kwera twifurizana Pasika nziza. The holy kiss.